Bu bir avtorizborga сухой фэндан хайдыр олар. Толтта олар олар. 4,6 квадратный метр помещение. Алаха манан берер, онда bu манан берер. Bu 200 бәғ балыктар. Onda bu радиатордан улшағы манан табыттыр bu. 100% КПД. Ол улшадықтан бұрылу тұрыр. 200 бәғ. Вот вообще евәтчілерде. Копейкайын төлеушілер. Вот еще байық бада қоңышты бұттар. Сукка 1,5 литр хәләрке. Это хамара хо шибая. Bu Vladivostok'tan da çok içilir onun artınca. Так bu manda kaçtı be kaçtı. Bu blaga 12 artınca atılır. Яма ведь в гаражке турорга. Пожары безопасно. Вот о гайга хир. Хәләрке неме гайга хир. Гаражка летний дизельдән турорга капы.